Sanibonani babukela emakhaya. Nivuswe la ngu-Dr. Cembele Sicalaba lotholakala ku-7618 3035. Ngithi mina uma ngabe unenkinga, mhlambe unenkinga ekhaya, mhlambe unenkinga noma ngeyani, leyo nkinga ubona ukuthi angeke ize iphele, kunokuthi iphele yachubeka embili, shayela Dr. Cembe, mina ngiyakuhlolela ula ukhona khona mahhala, ngibese ngiyakusida. Kumbe inkinga yasekhaya, inkinga yasemsebentini, inkinga yasemshadweni, inkinga yakuphi, nakuhlolela ngikuside. Kodwa uma ngabe wona uthi unebhizinisi ineminyaka ayifuni ukudlondlobala, woda uthathe botikoloshe amadoda lamafishane la, noma uthathe lamlambo, noma uthathe isigubhu, noma uthathe-ke sethwalo, nakuniketa into etakuniketa imali daily and daily, lengahlabi, lengadli ingadi, nakuniketa into yemali. Noma uthi wena libandla lakho alikhulu alinikele, lakashembe, lakasindisiwe, ngizayona ngiJericho, postoli yini, woda kimi ngikunikete lento. Angifuni bese sekuthiwa mhlambe kunjani, kusho mina ngemlomo wami. Futhi na unenkinga ube wathi sinawuqoqela umuntu lo mqoqela ko ude siciniseko sokuthi uyakuhleka yini lokuthi unale nkinga, utakudukisa. Bantu labaphila ku-Dr. Cembe bayadi bangafakaza, labaphila la ekhaya. Lento ngiyikhuluma ngihlele esigodlweni. Inombolo yami ngi-7618 3035. Ngiyakuniketa into. Ngabe ngiyadiveta manje into lengikhuluma ngato. Ngabe ngiyadiveta manje ngeke ngize ngidivete ngoba angifuni bese basinabatubona sonato noma utibeke endlini bese bathi wo lento siyathatha uthethe ku-Dr. Cembe bese suyethukeka lapha nalapha. Kodwa nje nawe unenkinga noma ufuna botikolosho, ufuna amabhizinisi akhuphuka, ufuna tikhulu, ufuna olamlambo, ufuna tigubhu, ngiyakuniketa netethwalo tikhona. Leti ngabulali, letiphilisa umndeni kahle, ujabule, uphile kahle. Indzaba imali. Uma ngekho imali kude impilo, kude nelikhaya. Noma umkakho ahambile buya kimi ngikubonise.